Sanibona babukeli beMashelela TV. Lapha sonithulela indaba ezibuhlungu zokwedlula kaPastor SD Gumbe obedume ngeyintshumayelo enohlonze. uPastor SD Gumbe udlule emhlabeni emva kokugula isikhathi eside kakhulu. Khona umzalwane esinaye lapha ebandleni wesono. Ngicabanga uMaswangane uzongizwa nangikhuluma kanje. WakwaHlophe wasindisa edakwa. Hayi uHlophe wayedakwa yo. Elaphe Alexander. Njalo ntambama kufika abafana basesportini bamlethe ngengolovane bakokote ngengolovane ku nakavula uma kodwa la nkosikazi uNkulunkulu ambusise nakavula uMamhlophe bamthulule uHlophe lo mama aphambana nalesima sibonayo athi wafika umfundisi wafika umvangeli baphela abantu wena uzohamba ngethende wena abiza abantwana bakhe amantombazana amabili wozani na inhloko yasekhaya seyifikile kulekeleleni beze bamtatamise bambeke embhedeni amkline amfunze ambathise amabhijama into yamangaza uHlophe njalo ekseni nakavuka uclean linilanga watshela laba sesportini wathi namhla ngiphuzi ngicela ningiphushe ningisekhaya ungathi ngidakiwe funa ukubona ngiphathwa kanjani lapha ekhaya zamthatha zase Alexandra zamthatha ngengolovane 9:30 ebusuku go nakavula umama bamthulula asho futhi umama athi uSathane okugcina namhlanje ngiyamangaza ukuthi namhlanje athi okugcina namhlanje wozani bantu abami nangumpostoli wala ekhaya abantwana bathi owakho asayingeni thina leyo ndaba kunini siloku asiboni mehluko lo muntu lokunjalo ajike lo mama khala inyembezi kukwami la ngeke nikhulume kanje emzini wami nidla imali yayo le ndoda nokhuluma kanje emzini yenu ningafuni ukwenza lokhu phumana nihambe la babuya ngokusheshsha sebedisciplinwe ngamazwi amthatha kanti akadakwanga ke namhlanje qithi phezukombhede bahamba wasala wakhuluma the very same words ngumvangeli wena uzohamba namathende Sathane walayeka Sathane walayeka uyezwa uHlophe wamshintsha nakamshintsha ulokuthi sofuna ukukhala kwayena manje nakezwa lamazwi naqeda ukumshintsha wamfunza ukudla
ngalala ungahlanga myeni wami, ngalala ungahlanga. Wathandaza wamthandazela umgqibelo. Ekuseni ngesonto kwavuka uhlophe kuqala. Wathi mama uyaphi wavuka ekuseni kangaka? Wathi lungisani isudi yami ngenkonzweni namhlanje. Ngenkonzweni. Kwathuka yena lo bekade emgqugquzela. Ngoba enye into uyayithandazela kodwa nasayenzeka real. Iphinde ithuse wena mnikazi. Wathuka lo. Bamlungisela nalaba abekade bekhuluma amazwi ayiziswane. Bezwa ukuthi ubaba uye enkonzweni namhlanje. Sebahle babona akasizwanga izolo. Kwathi kushaya u9 inkonzo ingena ngo10. Wabe seredi wathi kanti akuphunywa yini? Phuma waye enkonzweni. Nakafika enkonzweni uthola uMaholwane, khona umfundisi wakuthiwa uMaholwane akasekho emhlabeni. Maholwane ufundisa ibandla ngomoya oyingcwele. Fundisa ibandla ngomoya oyingcwele. Nanga umuntu uyifunela uNkulunkulu. Nakavala uMaholwane ethi amen asithandaze. Athandaza aqeda bizi elder. I-elder naliza phambili lithi sesiyavala inkonzo. Asukume lo mzalwane eze ngaphambili. Libuza le-elder kwenze njani? Lo msuthu nje lalilifisha. Inkani yakhona ugo. Kwenze njani? Yini uthini? Ufuna ukuthandazelwa uyagula. Athi pho uzeleni? Ngizokwamukela uJesu. Lidluli elder lithi bokukhulunywa ngomoya oyingcwele liphi izwi oluzwile lika Jesu? Athi angilizwanga la, ngilizwele ekhaya. Angilizwanga la, ngilizwele ekhaya. Enkosi yami. Khuluma ngomuntu uyashumayela namhla. Shumayela namhlanje. uNkulunkulu wama families